Awumazi usiyasanga. Usiyasanga. Uphi ngoku usiyasanga? Ayoveke engaze crash. Azange ucela umntana wami sesibhedlela. Ndize apha ndizothetha nawe. Umntana kaSisi ungena icrash lana ne. Ungena la icrash. And wagula uyawaxelela uSisi ukuthi uyawagula umntana. Ngeke ngamfonela ngaleyo ndaba. Ngambuza ukuthi why umntana angezi crash. Azange angitshele ngokuthi ingane iyagula, ingane ise. Nditheni mina xa sithi umntana akaseze crash? Nditheni kuwe xa ndithi umntana akaseze crash? Off lelo langa wena uzosala nomntana wakho. Iveki yonke umtshise into umntana because kufunyanwa ipoison. Awusoze ungakwazi into, awukwazi ungazi into kuse crash yakho umntana. Uyaxoka umntana wami uyaxoka. Ukhule apha umntana wami ndibuye late ebusuku ndizomlanda. Ndifika but into endika ukuthi usile wena uthethani. Ndigulelwa ngumntana. It's been a week admitwe esibhedlele and bathi utye ipoison. And xa itye ipoison uyifumene crash ngoba umntana ndiphume ekseni xa ndiyemsebenzini ndiyomshiya crash and then ndibuye late xa ngikuchayisa ndizomlanda crash. Xa ndibuya last week ndibuya umntana uyagula uya-acta ndiyobuza crash uba kwenzeka ntoni umntana wami utye ntoni khona into ayityileyo crash because akanayo ne-allergy ungumntana uright. Crash umisi wakhona abe rude nyana andiphendula ukuthi akazi into yena abantwana batya the same thing iyafana imili abantwana. Malini mandizibulisela lapho kunanka emakhaya. Lami igama LAVAWS pronounce lovers ngumngane abandaziyo banibiza ngoMr Nsokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngosisi lana. Usisi uthi unengxaki eyenzakalayo umntana wakhe uyagula khona into eyenzakala. Ucela nje siJozi Bhayisikopo singenelele ngoba unemibuzo nje onayo engenayo impendulo. Sisami kunjani? Yaphila kanjani bhuti? Ngiyaphila nami ntasi. Sisami niyazi ukuthi bosibhalele safunda phaka ku TikTok abosibhalele khona sasho sathi sizofika ndiyaxolisa nje ukuthi sithathe ixesha wena siswami yabona because bekumele sifike izole linye if I'm not mistaken. Cha bese busy kwezinye indawo andisho ukuthi yakhe case bingabalekanga kodwa ngabantu okudala besifonela labo yabo. Sisi ngoba khona nama viewers abantu abasibhekelele la ku Jozi Bhayisikopo engathanda ukuthi nabo because ngisasenemibuzo kwami yabo and ngingathanda ukuthi nabo be understand ukuthi why namhlanje sila siJozi Bhayisikopo. Bengicela nje ukuthi uzintroduce ukuthi kama ngubani kwaye wayesibhalele namhlanje la ku Jozi Bhayisikopo. Okay, enkosi bhuti. Enkosi. Igama lami ndingusiyanda boy. Ndinibhalele ku Jozi Bhayisikopo because ndinengxaki yomntana. Ndigulelwa ngumntana. It's been a week admitwe esibhedlele and bathi utye ipoison. And xa itye ipoison uyifumene crash ngoba umntana ndiphume ekseni xa ndiyemsebenzini ndiyomshiya crash and then ndibuye late xa ngikuchayisa ndizomlanda crash. Xa ndibuya last week ndibuya umntana uyagula uya-acta ndiyobuza crash uba kwenzeka ntoni umntana wami utye ntoni khona into ayityileyo crash because akanayo ne-allergy ungumntana uright. Crash umisi wakhona abe rude nyana andiphendula ukuthi akazi into yena abantwana batya the same thing iyafana imili abantwana and yena akazi uba kwenzeka ntoni mhlambe ingxaki uba rude but ube rude kakhulu because ndiye ngomoya phansi ndiyombuza uba ikhona into eyenzekileyo na because umntana wami ndiyazi routine yakhe ekseni uye crash abuye ndimlande and ndiyazazi izinto azityayo endlini sonke endlini siyayazi umntana utya ntoni. Ngalamini uyakhumbula uba watya ntoni ekseni before but before ndimhambisa everyday ndiyamazi ndimenzela i-cornflakes crash abuye atye ukutya akazokutya sekuzolala xa ndibuyayo umisi uba rude and then ndibuye ndingayihoyi loo nto ndilale nomntana ekseni uya-acta umntana ndimse ekliniki uthiwa umntana utya into wrong and then ndiphinde ndibuyele kumisi kuthiwa umntana utya into eso kubonakala ukuthi kune-poison kwisystem yakhe hayi umisi akazingeni like akanaxesha lam nje akazingeni. Ukhohlakele wena mntasekhaya unexesha elingakanani umntana wakho engena lo crash le? It's been 6 months but it's been 6 months and over the 6 months yonke into beyihamba kakuhle beyi-right and it was the best recommended crash apha eKasi. Ndamsa khona yaba right nje until aza-acte ngoku and then nam ndayimangalela i-attitude yakhe ngoba bengumuntu oright xa ndizisa umntana and nalo msindo wakhe iyabonisa uba khona into efihlayo into enisolisayo ngoba uye waba defensive out of nowhere. No Mr Jones yanixaka mina le ndaba because uyamvuza usisi uthi uhambise umntana and uyamthemba usisters and endaweni yoba mhlambe ezama ufilana sorry for umama uba aggressive siswami ulo wakho kuphela umntana wadla something noma mhlambe kukhona abanye mawubuza but andiyazi noyithola kahle because mina ndiye nda-attend icase yomntanami uba umntanami unengxaki so and nabanye ke abazali ukhona omnye oke wathi umntana uke wa-acta
wayehlanza wabuye ehlanze crash ilanga lakhona ungalomini le futhi usimem lo vele abafake nje anganaka ukuthi badlala ngani badlana abantwana uyayaphatha mhlawumbe ama snacks nyana ewe bayaphathiswa because kuthiwa umntwana ecrash simfakele isnake but bayathi basimfakele izinto ezi2 and bayaspecify uba size nezinto ezinjani ezi-right for abantwana siyenza njenge-procedure yabo kodwa ngoku ndize ndibize ama-camera cause ndiyayibona ingaphezulu kwamandla amendi umntwana usesibhedlele ngokulwela impilo yakhe ngisho funa siyombona sokwazi nokuthi mhlawumbe singajana sesibhedlela sibona umntwana uyayibona asike sizozama ukukusiza nathi so mama uthe iphi lo crash cause ufike wathi siyehlele ilapha i-crash yakhona ingena nje apha kwesistrato siya kwezability but kula gate okay I know masiye sisami singawokha senze njani skimoto no ungayikhiya mele sishare kwalapha because asikude yabo Plexina singabe sihamba dayami sibone ukuthi singanceda no sisibe mntana sekhaya sizokwenza konke kusemandleni manje nathi ukuthi sikuncede kule situation yakho yabo and manje eyona into enivisa ubhlungu ukuthi umntana admithiwe uthe bekumele uye ku check up kufanele ndiye ku check up nangoku kufanele ndiye khona into endistressa kuba kunabanye abantwana abapha ecrash ke ngoku ayisese ngumntana oyi1 what about abazali abathembayo ngabo and yena ucareless ngabantwana and akathathe responsibility on top of that yonke lento urude cha no sizokwenza konke kusemandleni emantazi ukuthi sikuncede kwaye ke singakuhambisa kwathina nathi siyombona mhlawumbe umntana yabo mangabe khona ezinye izinto mhlawumbe medical care esifunakalayo sizozama ukukuncedisa nathi siyiJozi Bioscope yabo and mhlawumbe singamkhupha nakweso ku-government hospital ukwe-government but yeah ndizama ngicinga singakwazi ukuthi simncedise Mr Jones kusimo semhlawumbe ku-private at least kuzoba fast nokuthi bamdrainele poison stuff ngaphakathi yabo so I know sokwenza konke wena umuntu asekhaya ukuthi sikuncedise kuyele make situation utata umntana yena usekhona kodwa ukhona but ukhona qha uyasebenza ungumuntu obuya once in a while okay I'm sure nayo unomsindo abokhoyo and wesiphathi ever into yoba nalo mid stress naye une-attitude yabona une-attitude futhi nguye ewanqa bese ndithi ndiyomvulela icase ndiyombophisa cha wathi man ke ngizama uncedo because iJozi Bioscope iyanceda abantu kakhulu and izo-exposeke indaba ye-crash and I know sisigeze sisenzayo sokwenza konke kusemandleni nathi ukuthi kumele banjiwe wena umuntu asekhaya yabo because at least if ebe honest nawe washo ukuthi hayi no kuke kwenzeka iphutha kwenzeka kanje ngicela sincedisane sikhawulezise umntana simsesibhedlela uyabona at least now abe responsible because impilo zabantu abazali bayabathemba bomem ngabantwana singena apha singena apha so you don't ngathi isabo garage bafundela balapha abantwana bafundisela ngapha kule maroom angapha baba kule imaroom wabo angapha nathi asikho allowed ungena xa umzisa umntana xa uzisa umntana yo hayi mntasekhaya ukhohlakele mane kodwa ndithanda isibindi sakho ukuthi uqinile wena mntasekhaya kuyo yonke le meko ujongane nayo yabo because I'm sure anamandla ukuthi emsebenzini awekho yo body and une-stress umntana angahamba anytime iviki yonke umntana esesibhedlela kuzanywana nempilo yakhe no hayi uThixo khona nomntasekhaya kumele nje sithandaze kakhulu yabo ukuthi ekwazi ululama naye umntana ndinganokha knock qoqo kuvaliwe ngivala nje knock sanibona sisi siyaphila njani sisi ndiyaphila nami siyaxolisa manje sithi ukuthi ubone sesithi qinje necameras nguyi mama mama wecrash okay siyaxolisa mama singabantu beJozi Bioscope dizile lapha sisi last week ukwazi ubuza ukuthi kwenzeka ntoni dizile lapha last week ndizocomplaina ngomntana nami awundazi awunikhumbuli hayi cha awunikhumbuli sisi azange uze ucomplain ngomntana complaina ngomntana nami uba umntana ukhi poison apha wena waphika wathi umntana umazi la ecrash yami la apha ngene apha ngene apha yimo uthi mama uphike awazi ukuthi baba ngazi lutho icrash yona ikhona nabantwana bona bakhona awumazi usiyasanga usiyamazi uphi ngoku usiyasanga ayoveke engaze crash azange ucela umntana wami sesibhedlela ndize apha ndizothetha nawe hayi cha mina ngazi lutho ke ngaleyo
Angazi wait sisi awazi eyiphi umntana ka sisi ungena icrash lana ne ungena la and icrash wagula uyawaxelela usisi ukuthi uyawagula umntana ayi cha akaxelelanga so wena njengomem awubi worried mhlawumbe uba kuphela iveke umntana akeze crash ngeke ngamfonela ngaleyo ndaba ngambuza ukuthi why umntana angezi crash azange angitshele ngokuthi ingane iyagula ingane Nditheni mina xa sithi umntana akaseze crash nditheni kuwe xa ndithi umntana akaseze crash off lelo langa wena uzosala nomntana wakho iveki yonke angithi uthi ilanga iveki yonke it's been a week umntana nami engaseze ngalelo langa ukuthi manje lamalanga amanye usisi so ngizile apha but yazi uyandika because nansi into ebeke yenza ndafika apho sisi erude yinto endenza uba ndize ndibiza icamera apha ndize bendingafuni ukuexpose icrate yakho kodwa ngoku uyandika because lento yenzayo ayenzi sense but no sisem ndizise i-complain apha ndathi usiyasanga akaseze crash because uyagula ufika umntana egabha but umxelele nokuthi bafumane something wathi yena akazi abantwana batya i-same meal wathi ngabe bagula bonke abantwana angazi lutho umuntu omdala no andithi wena yazi abazali xa bezisa abantwana ecrash bathemba wena ukuthi you supposed to be responsible for yonke into xa ngabe bagula umake sure ukuthi ba safe into abayityayo so uyayiphika wena ukuthi usisi uzile apha ezothetha nawe hayi anyiphikile uzile yena ne kodwa lezi ezinye wathi sisawumazi wathi so uyabona ukuthi mama asidlali thina sisemsebenzini uyaxoka lo muntu niyambona ukuthi uxoki into ekuphikisa ubandizile apha because ndenza isibhanqa ngoku ndibiza ama camera umhlaba unjongile ndisisibhanqa mina umntana wami uyagula usesibedlele sisi no yazi ngibona abantu la Mr Jones ngicela singangxoleli abantu ngicela usondele ngapha sisami anitha siselanga bona mamela lama andazi iJozi Bioscope uyayazi okanye uyavela ngayo okanye awusazi xa ngaba usazi uzosazi ke namhlanje asidlali la mama semsebenzini yabo and usimoshela ixesha usisi kumele ku check up for umntana wakho sesibedlela ogulayo othe something up andiyangi emsebenzini I've been taking day off semsebenzini because umntana wami impilo umntana wami imile impilo umntana wami ulwela impilo yakhe esibedlela 3 years old yakho impilo iyaqhubeka iyangaphambili and andithi bakubhatele ubhadalile yena yebo nabanye abazali futhi so yakho impilo iyaphambili usisa kasaya emsebenzini manje uzohola kanjani sisami ngicela uye kudlala siselanga uzodlala nawe la sifuna usicelela ukuthi kwenzeka ntoni umtshisa ntoni mntana because kufunyanwa ipoison awusoze ungakwazi into awukwazi ungazi into kuse-crash yakho umntwana uyaxoka umntana wami uyaxoka ugule apha umntana wami ndibuye late ebusuku ndizomlanda ndifika xa ndifika but into endika ukuthi usile wena umntana la but umntana wami ndiyamazi utya ntoni ekuseni every day ndimtyisa ama-cornflakes nawe waqile futhi ndiwatyile but aka-act every day umntana wami ndimlande elele uze wavuswa kuthiwa umntana ulele ogwebelele wena ayistress ogwebelele uvusiwe xa ndizomthatha uvusiwe ebelele umntana ungumzali wena qala unayo umntana yebo so ufila kanjani xa umunye umzali enomntana egulelwa ngumntana eadmithiwe sesibedlela akhona necare yakhe akakhanga atye necare yakhe la mina umntana wami iyachaza ukuthi exactly yikuko into emgulisileyo yiyo into emgulisileyo thatha responsible for my actions wakho xa ngabe umntana utye something ngephutha o mhlawumbe ke wabeka udle kahle umntana beka right udle ndoni ukudla ebakudlayo ecrèche batyisa ntoni udla iporridge lelo porridge lelo beli safe mama beli safe bonke abantwana badle yona akunanto complain apha but ndike xa ndifika ndizo complain about indaba yomntana wami kwakhuma mothi nomntana wakhe begapha wathi umntana wakhe begapha wayishaya indibo uyaxoka no sisami ungazodlala la selanga uzodlala nawe uyayibona siyakuhlonipha hayi ukuthi siyakoyika sikoyiki thina and uyabona lento yenza amaqhubeke kuphika uyabona sihamba namakhamera ngoba sifuna i-evidence yonke into
khawusixelele inyani umdala ungumzali Leyo futhi nawe. angiyazi. No usisi wabantu La usenhlungwini ikhulumayo angiyazi understand lutho. usisi wabantu usenhlungwini sisi wami Ngiya esesibhedlela. Uyayazi lonto le? Uziva kanjani wena? Uba ubusesihlangweni zami bekuzoba njani? Suqoqa ndireport umntana mbaka azukwazi ukuza because usesibhedlela ngicela unganibambi but Awudelanga lutho nje Next. no sisomdala no Bengazi asidlali nokuthi lana usesibhedlela asifuni ukudlala nawe umntana. yazi lento yenzayo i-wrong umzali lo mzali omunye umntana wakhe uyeza ecreche Uyeza ukhona namanje. ufike nini? Bekaloveka yi1. The other day wabuya wazela ecrèche and namanje usasekhona. Waphinde walova. Cha, azange But uyaxoka lo sisi uyaxoka sisi. Uyazibona uthi uyaxoka? Uyazibona ubuyaxoka na uthini ngabantwana babantu ababahleli kule crash uthi yazi ndizoyivala le crash yazi ndizoyivala le crèche. and siswami Kanjani? enye into Uyivala kanjani ingxaki ndiyeke ukuthi si-expose abantwana sibaveze kumakhamera benifuna ukungena nje sibaquestione one by one xa ingabe kukhona usebenza uwedwa wena kule crash Angikho yi1. but nguwo responsible for ukuthi abantwana bajandule Responsible. siswami sicela ke usixelele inyani uthi kwenzakalani ngalamini Bonke abantwana badle. siswami ongazodlala nathi asidlali la sisemsebenzini thina and usimoshela ixesha futhi kwenzekani mayingabe liphutha siswami wonke umuntu ayenzeka amaphutha mayingabe mhlambe khona into khona mhlambe Yeka uphika utyisa ikaka abantwana bethu wena ubatyisa ikaka abantwana bethu and awufuni ukuthi baze nokudla Bonke abantwana badla lento umntana wakho ayidla. kuyenzeka sometimes ukuthi nithenga igrocery ngoba la ema-crashini ibeke uyabo ithi i-expire into and ukuthi oku-expireyo kuba yi-poison if kwaba liphutha mntasekhaya amaphutha yenzeka Hayi. no sithetha nathi ungumzala ndithi nawe ngumzala. yeah so khafile pity for sisi wabantu Ngiyamfilela ukuthi Awumfileli umntana next usesibhedlela. asincedisane xa uyazi Ngiyamfilela. yes asincedisane ke mntasekhaya beyi-expirele le okanye beyinga-expire Cha, ayikho into esiphekile beyi-expire. ubethathetha inyani ngoba iphuma inyani apha no siswami and yazi asifuni sisafuthi sidile naye ngomuntu wesifazane ngoba sodila nawe thina siswami engabe uyenza kanje Kanjani mara ungayenzanga lutho? okwamampela sizodila nawe siswami okay okungcono ke sihambeni uzo-explaina phambili sisihambeni Sihamba sihambe siyaphi naye manje? Siyobheka umntwana ngithi. yeah siyobheka Umntwana umntwana yakho. esibhedlela yesihamba Umntana ubhekwa umama wakhe. Mina ngathi kumele sidlule nase-police station uyobhala le statement sakho asihambeni Kanjani? Lexina bambani lo mfazi sambi Kanjani abantwana? ushiya Kunabantwana la uthe usebenza ecrèche, wena Ninyisa. asambi sisomdala sokuhuqa ke thina hawu ungafuni ukuyobhala i-statement angithi awazi next asambe Okay, ithi. Asambe. Ngitshele ke. usitshela uthini Lalela bekuyi mistake ne. yini mistake Mistake. Abantwana abantwana bayi3 abaye bagula ne. Mara abantwana bakhona beba right ingakho basasela ecrèche namanje. yeah Umntana wakhe kuphela ke ongeze ecrèche. Maybe uphika. And nakhona sam uzoyichaza ngendlela lento le anyeke. na yini abantwana yazi i-immune system yomntana ukuthi weak ngaphakathi ba weak labantu laba basesebancinci so aba 2 years kunabantwana abanamamandla mara uyi3 yonke yakhula Kodwa nayi ibuyile. lehlisa umoya mntasekhaya ngiyacela lehlisa umoya uyandonyanyisa Sam okay Sam uyo-explaina lokho ke Sam uyo-explain Abantwana bami siswami asidlali nawe la sizohuqa sihambeni sihambeni ungazodlala sokuphakamisa thina mafuna sikuphakamisa yini into ingxaki yakho asambe miyeke sihambeni hawu yazini Brexina ngicela umbambe usisi Mr Jones ngicela ungilandele ikara fast my lord ya ulanda ikara lapha somntana nami esibhedlela iviki yonke kufanele ubhadala libhili somntana nami uyoboshwa lo uyolala ebaliwe sithi angeka umele be responsible
for what if umntana wakho something bad eyenzakalayo uyayibona iveki yonke bhuti no iveki yonke ho uyaqoka nangokathi 2 days ayicingi baby expire nge 2 days no sisami ngicela ungilinde nabo samele Mr Jones elanda ikara fast yebo mangabe unenkinga nabambukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Jozi Piscop tosire ungalibali nokuthi usifollow ushe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo we are Jozi Piscop ungalibali ke mbukeli wami ngikuthandayo ukuthi ucofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Piscop ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode.